kumvana kilivoya sadila watoto monoti ya Kongo kakumvana kilivoya sadila watoto tata wavambula makanda kanda jani monoti ya Kongo kakumvana kilivoya sadila watoto monoti ya Kongo kakumvana kilivoya sadila watoto
makesa tia ingeta kumatadi zikwa de fumva la tatu ba upediaka ba kutakene kintoa de mulumbu ki avanda de 17 mai mukembela date historique yoyo fumu mwanda nsemi kabulu muna boloko dia makala lumbu kyo kakala le 17 mai 2017 tatane mwanda nsemi wa Civic Sanza ye bulu muna boloko dia makala ye simbi bya lunungu bya kulumuka mu boloko diodio ye vaikisa fumu mwanda nsemi boka vaika ku boloko dia makala fumu mwanda nsemi wayenda fulu kya kintsweki ye mulumbu kyokyo le 17 mai mumvuo wa 2017 ye uno kia 17 mai mumvuo wa 2024 mivumya mingi milutidi ye bundu ya Kongo bauvo tufeti kembela lumbu kyokyo kidivo to bambukila mpasi za mona tumwa etone mwanda nsemi wa mona mpasi wakangwa maboloko mamingi mekasi boloko dia makala yani wabula dia au kisambeti alo zikwa da fumva la tatu ala zikwa da kimpwanza lutala pila beti dekona makinu beti yimbila mukiese mayangi ye bakelu babakutu bakele muzikwa dia pila yai tala beti deko na makinu o ritme de bundu dia Kongo miyimbi di pedi akabauvo katulendi vutu kama nimako tuna tata mana yimbila kidivo kumba fumwanda nsemi ya Thomas Sano Sonwa makesa makele mingi mulukuta nula pila yoyo plus de 600 makesa baki di invitation ye bauvo beto kumatadi katuna landa dia kakunako kasi tunatatamana landa kabda lulandu ne mwanda nsemi kasisa kadi kabo diodo de lulandu ikabo de feti yonzi kama kesa mavimba mabundi ya Kongo monza ya mvimba semudiodo zikwa dia fumu mvwala tatu alias zikwa dia kimpwanza miyimbi di beti yimbila ye babonso no babokilanga makesa bundi ya Kongo baovo fidelite ogidi na tatamana mukumba fumu wanda nsemi kasi munzila akabo de lulandu semudiodo pangza ya makesa benrutile katulu kulumoso ye kulubakala kaluna zaya kana pozisoko luiza lwa bunda mpandu komatadi bao basika matama ye batimbo la kinkole kyoko kakwenda sambi la kuna bazubidi tala zinvite zanzila Kongo bao pe bakele babaki de invitation e bao pe baovo katule sisala banimako twiti kwenda bunda mpandu
Baba ya yenge kieno. Yenge. Mtangu ifweni. Ituzole timba ya mjanguli. Ituyonza manefu mkiaki. Insila ndengu mlinga. Katika vitu vituzona kisi kena bodi ya siyo. Kala. Usonga ndamba mambo mama kusei. Kasamba sana. Jina ndo alifungia bila. Yari. Wabiti bayaya. Watadi mosi. Kala mwana mosi wakala bodi na kinchongo. Usibabele kusiku mwenye klasi. Kumana na unka. Wafutunga kunzo. Kuna sewa hii mwana. Ekinjo. Engiwa ni lomo kele ku klasi. Ngimuche. Bao kiji aje wabele ta. Bao kiji ni aje wabele. Kasi kumeni kiji kadi baba tijanga kasinge wote kutanga. Kuna ndam bifweni. Kuna kweli bado kuitangama baleta na dimaklate bimake mukia makasa ndio video yangu membuta Unukembo yana bimake Kansi isabo kiesi kaliketira boza yako kongo abubu no makala matasalia imungu wa busiku isabo sama kama manakaka ngembali kuwandi ngomero kuna kome wakale yani mubimoko le 11 décembre 2019 kuna nzwandi yosala inévitant de 12h30 à 13h30 de 13h35 tokanga mandi photo de Togo le musonga chimbandi kujangira matamono nene mamingi tomokina memuma kakatomaka mabeto bati mesia kukamba muma tamokina matari binkanga mandi yempali kuwandi ku bolo kwa jamaka utumanyisi mwa imbangi bikuwa mbosi sitakuvana lusia msuto tanga muma kongo muma kaba bimoko yane lusingu bazola yenkaka mwa seni wanesa kupale royal ya kwemo sisabo de 11 kwezole 12e mois de décembre 2019 voix fundamole voix duka 12h30 teye 13h mambu to mukina ina nkaka nsonga bakadila nkanga mandi après 6 semaines ya mvita isabo tumingu tusamba nu tosala mvita tekela bakunka tamukanga etisonga bongonda ni mtoto tuleja